everyone! Salamat sa inyong pag-subscribe. Balik-balik unya mo ha. Kasagaran akong mga i-post diri sa akong vlog kay mga tips kay wala ko kabalog unsay angay na akong i-post. Karon kay adunay nangutana unsa ko nay buhaton aron makalibang ba kun constipated. Actually parehas lagi tano kay ginana sa dang ako ang problema sa una pero nasolusyonan na nako guys. Daghan kayo una palit kag over the counter nga tambal like Dulcolax. Palit ka ana. Namang po'y Dulcolax or suppository nga ipasok sa lubot. Para nako no kung namay katong tablet nga Dulcolax. Usahay kay sa kuha dili naman to siya mo effect. Karon kay mas maayo nga mo palit atong kato gani ipasok gani siya sa lubot. Pangutana na lang sa pharmacist. Dali ra kay ito siya ang effect ato guys. Kung ano to siya mga 15 to 20 minutes makalibang na ka as in. Kay mura siya og kanang mura siya og mukuha og mga fluid sa imong lawas para siya maadto dito sa imong sa imong intestine tapos murag mubusog siya di makautong jud ka as in effective gid kaayo na ako na nang natestingan kay itong pagpanganak nako wala man ko nakalibang pila ka adlaw ba nya gisisaryan man ko niinom kog Dulcolax ug siya effect as in sakit kaayo dili ko pwede mo utong maayo kay basin unya ang akong tahi maunsa so nipalit ko atong pangpasok sa lubot guys nindot jud kaayo sa pamati kay 15 to 20 minutes as in mahawas na gid ka sa imong kalisod. Okay, testingin na siya. Kung wala gani kay ikapalit og tambal kaon na lang mga kapayas mga utan maura na pirmi inom og daghang tubig. Ayaw pug sa og utong kay almoranason ka ana hulata lang nga mubusog jud siya pangubusog. So mao na to siya, babush.